Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod, hvala za današnji dan, za vse, kar si nas varoval na cestah v naših življenjih. Hvala tudi za vse stvari, ki jih nismo niti opazili, pa si bil ti prisoten. Prosimo te za tvojo pomoč pri naših delih, ki ne bi bile usmerjene k tebi. In te se to prosim v slavi Očeta in Sina in Svetega Duha, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Hvala lepa, Marija, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Lepo vas pozdravljam iz Ljubljane. Današnjo temo bo govorila zakonci za Kristusa, mladi za Kristusa in tako naprej. Prav je, da besedo predam našim gostom. Še vedno smo v oddaji Pot poti in lepo pozdravljam tudi maničniškega župnika Jožefa Lipovška, Bog v živih. Bog daj tudi vam. Kako izgleda krščanska družina in katere vrednote naj ima? Krščanska družina ima svoj lep izgled v sveti družini. Tukaj so bili najlepši odnosi med Jožefom, Marijo in Jezusom. Zato vedno znova v svojih nagovorih poudarjam, da naj bi tudi krščanska družina imela tako lepe odnose, kot so bili v sveti družini. Zato pravim, je krščanska družina tista, ki v njej prebivajo ti odnosi zaupanja, vere in ljubezni. Da se kaže v očetu ta lepa drža, ki dejansko usmerja vsakega člana k ljubezni, da je oče res glava družine, da skratka v svoji družini ima tisto mesto, ki mu ga je Bog naklonil. To pomeni, da je oče tisti, ki povezuje družino. Potem mati prav tako ima svoj zgled v Mariji, Božji materi, in poslanstvo matere danes je, da je srce družine. Torej, če je oče glava družine, je mati srce družine, tista, ki uresničuje ljubezen, ki ustvarja toplino, ki dejansko v družini daje pečat te Božje ljubezni. Saj vemo, da tudi žena veliko pripomore k dobremu krščanskemu življenju družinskih članov. In je tista, ki nekako tudi moli, je žena molitve. In zato gotovo z možem ustvarjata en takšen lepi zakonski par zaupanja. In potem tudi v otroci se kaže tudi ta drža, ki jo je imel Jezus. Drža služenja, drža, da lahko otroci tudi pomagajo staršema in da se tako oblikujejo lepi odnosi v krščanski družini. Je pa verjetno v teh časih teže družinam, kot je pa bilo v tistih časih, kot ste še bili otrok, verjetno. Seveda je bila tista klasična podoba družina molitve. Veliko smo se zbirali po večerih k molitvi rožnega venca. Potem veliko smo se pogovarjali med seboj. Veliko smo gradili na krščanskih vrednotah. Skupaj smo šli k sveti maši. Takrat še celo peš k župnijski cerkvi. Tudi je bila zelo oddaljena v mojem primeru. Ampak vse to je bilo zelo lepo. Ni bilo nič težko. Ni bilo še tako televizije v razmahu, kot je danes, internet, računalništvo. Tako da smo res imeli bolj še ta družinski pogovor vedno v spredju. Kaj je pravzaprav zakrament, kako je razdelimo in morda kaj nam pravzaprav mladima pomeni zakrament svetega zakona? Zakrament po lepi definiciji je vidno znamenje nevidne milosti. Torej posebno znamenje za cerkev, za svet in za človeka. Imamo jih 7 zakramentov. Sveti krst človeka vključi v Božjo družino otrok. S krstom, ki je prvi zakrament, se ti odpirajo vrata krščanskega življenja.
Tukaj se izbriše izvirni greh in kristjan postane človek s krstom. Potem drugi sakrament je sakrament svete birme, ki dejansko človeka vključi na prav poseben način v skupnost verujočih. Tukaj postane na prav poseben način vsak kristjan deležen milostnih darov Svetega Duha. Zato je to sakrament zrelosti. Potem imamo sakrament svete Evharistije. Gotovo je ta sakrament tisti temeljni, ob katerem naša vera raste. Zato se zbiramo v cerkvah, molimo in se oblikujemo ob sveti maši. Sveta maša je zato ravno iz tega vidika eden izmed najbolj pomembnih sakramentov, kajti človekova vera tukaj dobiva pravi pečat Božje ljubezni. In človek, ko se hrani s kruhom večnega življenja, dejansko že doživlja v sebi košček nebeškega veselja. Tukaj postane človek že vraščen v Kristusovo skrivnost Evharistije. Potem imamo sakrament svete sprave. Tukaj vemo, da človek je potreben, da v svojem bistvu živi Kristusov evangelij. Toda grehi, padci, preizkušnjeno večkrat to zelo onemogočajo. Večkrat doživljamo v sebi, da se poruši ta naš odnos do Boga, da ne živimo v polnosti tega Božjega blagoslova in ljubezni. Zato nam spoved spet vrača, nas spravi z Bogom in z bližnjimi. Potem imamo sakrament bolniškega maziljenja, ki je zelo pomemben sakrament, za ga premalo zavedamo. Pri bolnikih posebej doživlja ta sakrament, da se jim odpuščajo grehi, potem ozdravljajo notranje in zunanje. V tem sakramentu človek spet dobiva vero. V tem sakramentu, ki je sakrament zdravljenja, se človeku spet spostavlja odnos z Bogom. Človek tudi dobiva notranje duhovno in telesno zdravje. Potem imamo sakrament mašniškega posvečenja, ki je velik sakrament. Saj človeka na prav poseben način izbere iz ljudi in ga postaje za služabnika Evharistije in oskrbnika Božjih skrivnosti. Je sakrament služenja Božjemu ljudstvu. Potem imamo še sakrament svetega zakona, ki pa dva človeka poveže v Božji ljubezni. Dva si podelita ta sakrament sama v prisotnosti duhovnika, prič, in to je tisti sakrament, ki ga lahko potem dva živita v prisotnosti Boga in uresničujeta krščansko družino v tem, kar sem že govoril prej. Čečeno se novo krščansko leto, kaj je položili na srce našim gledalcem oddaje Pot poti? To novo leto je leto solidarnosti in subsidiarnosti, pomoči bližnjemu. S pomenljivim geslom nosite bremena drug drugemu. In veliko je priložnosti, da človek spozna stisko bližnjega, da dejansko vidi, kako je potrebno vedno znova nagovarjati ljudi in jih tej smeri tudi vzgajati, kajti to je vzgaja za solidarnost, da človek vidi tudi bližnjega človeka, da človek odkriva v bližnjem človeku tudi Boga in da človek želi tudi danes nositi breme drug drugega. Kajti vemo, da nekatera bremena so zelo težka in zato več, ko nas bo uresničilo to leto, več, ko bo teh dejavnosti, bolj bomo tudi bližje bližnjemu in bomo pomagali in bomo s tem tudi bližje Bogu. Zahvaljujem se vam za pogovor, Bokloni. Bokloni tudi vam. Starši dobro zdajali za vzornih in strane vmete za Boga. Kakšne so vaše izkušnje? Težko, ne? Ja, niti ne. Moram reči, da sem imel kar dost podpore za krščansko življenje v moje družini, da sicer Marja navadna, sem odraščal brez očeta, s staro mamo, z mojo mamo in kasneje se je pridružila še sestrična s svojo mamo, tako da sem bil med samimi ženskami. Ampak vzgoja je bila krščanska.
dobil sem temelje in seveda na začetku to ni bilo problem, potem se je pojavilo odborništvo v recimo konc osnovne šole pa nekje do srednje šole, ko sem začel pač kot mladostnik razmišljati malo drugače. Predvsem sem začel iskati dekle, pa sem rekel, pač bom jaz to malo drugače, da bom šel iskal po punco Hrvaruku, prejšnjo najmo sem zato začel spet Hrvaruku hoditi. Ampak na Hrvaruku se ne bi spomnil, če me ne bi doma vzgajal, če mi ne bi v bistvu prikazali vero kot nekaj, kar je vredno, čeprav kot otrok sem več dostkrat zdel, ne vem, več, predvsem moliti skupaj z večere, bo zame takrat, jaz sem na to pametni stvari za početom izhodil pa moliti. Pa ni dolg traja, na večerno molitev, ampak po drugi strani so takrat nekako poskrbeli zame na ta način, da so odločno pokazali, da to tako je, da treba zmoliti. So oni razmišljali namesto mene, se pravi moji domači. Bo tam nek, ne vem, 7, 8, 9-letni mulc težko odloča o življenjskih stvarih, če bi se sigurno odločal narobe. In prav je, nekako so mi pokazali, da so oni takrat skrbeli za mojo duhovno rast, čeprav se nisem zavedal tega. So prevzeli to odgovornost in sem bila kar uspešna, če drugega ne, potem sem kasneje vedel, kam nazaj prideti oziroma kje iskati tisto pomoč, ki je radno za življenje. Se je kdo iz vaše skupnosti odzval duhovnemu poklicu oziroma kako to spodbuditi? No, tako bom rekel, tukaj v Sloveniji mislim, da ne poznam nekoga, ki bi se zaradi skupnosti odločil v duhovni poklic. Nismo bili tako naravnani, ker smo naravnani v, bom rekel, družinsko življenje, bom rekel, tako praktično življenje, vendar, če se bi kdo odločil, bi se tako dobil našo veliko podporo. V tujini pa je kar nekaj, predvsem mladih, ki se odločajo, da bi šli v duhovni poklic. En tak zelo zanimiv primer smo doživeli, ko smo bili v Torinu. 2 leti nazaj smo bili na eni teh konferenc, je z italijansko skupnostjo prišel tudi en mladostnik, ki zelo želi postati duhovnik, morda je medtem že postal oziroma šel študirati, ne vem. Zanimivo je pa to, da se je spreobrnil, ko so imeli duhovne vaje v zaporu. On je bil namreč prestopnik, takrat je šla tudi naša Maja kot prostovoljna misionarka. Dost kočljiva situacija v tako okolje evangelizirati in so organizirali duhovne vaje v zaporu oziroma v tistem prestopniškem domu za mladostnike. Nekateri so bili že polnoletni, če se jaz prav spomnim, tako da so bili že kaznovani po, ne vem, kako temu rečejo, za polnoletne in mladoletne, različno. In eden od teh fantov je takrat spremenil svoj način življenja, se je pridružil skupnosti in prišel potem tudi na to konferenco zraven. In ga je ta njihov vodja pač v Italiji, v Torinu, mislim, da so oni iz Torina, mogel kar nekako pravzaprav umiriti, da more postopoma iti te korake skozi. Ampak v njemu se je zgodila res močna želja po duhovniškem poklicu. So pa tudi drugi mladi, ki imajo to željo, da potem tudi resničijo. Imamo tudi, bom rekel, že starejše, ki so postali duhovniki in so potem tudi kot duhovni vodje v skupnosti ostali. Ja, če je to z veseljem, pravzaprav bomo veseli tega. Kar veliko pričevanje, verjetno naši gledalci zdaj potisnili tudi eno takšno pričevanje, ogledali mogoče besedo dve o tem, kaj bodo videli po koncu našega razgovora. Pogledali si bomo eno zanimivo pričevanje, pa mislim, da je prav, da je kakšna beseda tudi vi poveste. Ja, no to je tudi ena zelo zanimiva osebna zgodba enega našega brata, porodo je Filipinc, in ko se je pri nas sprejemal ta kočljivi družinski zakonik, ki je dvignut od prahu in ga še zmeraj dviguje,
glede istospolnih usmerjenih ljudi, je on bil pripravljen, da pove svojo zgodbo. Namreč ta brat Ansel je bil nekoč aktivni homoseksualec. Živel je v skupnosti s svojim partnerjem in kot tak tudi posvojil otroka. Kasneje, ko ga je življenje kar do dobra tudi namučilo, je ugotovil, da ni to v redu. Se je odločil, da na tem nekaj naredil, tudi je. V bistvu v naši skupnosti je potem nekako začel graditi novo življenje, spoznal je tudi svojo sedajno ženo, Joyce, s katero ima tudi 2 otroka in pripoveduje to razliko, ki jo je doživljal prej kot homoseksualni partner drugemu moškemu, on je imel vlogo mame, kako to ne gre skupaj. Več bi težko jaz razložil, ker mislim, da je zelo fajn, da pač gledalci sami ugotovijo, kaj hoče Ansel povedati. Pove pravzaprav zelo osebno svojo izkušnjo. Nekako sem jaz zaznal, da se je igral na področju, ki ni njegova stvar. Področje, ki je celica družbe, družina, ki jo je postavil Bog, to si lahko vsak preveri na začetku Svetega pisma, in ni prav, da človek to spreminja, in če spreminja, dela narobe. Mislim, da hoče ravno to povedati s tem svojim pričevanjem, ker odkrito pove, kako je preživel in kako zdaj. Kaj bi bilo na koncu vsi trije svetovali, oziroma položili na srce našim gledalcem tega razgovora, pa tudi vsem ostalim družinam, pri kar pri Kristini začeli? Ja, meni se zdi res pomembno, da družina ostane pač skupaj, da je zanje pomembno, da so člani med seboj povezani, da se imajo radi, da se sprejemajo, da so potrpežljivi drugi drugega in se skušajo razumeti. In kako tudi pregovor pravi, družina, ki skupaj moli, tudi skupaj ostane, je pomembno, da družina sredi Božjemu načrtu in da je Bog v njihovi sredi. Morda bi še izkoristila priložnost, piše mlade, povabila mlade za Kristusa, zvoni. Ja, če imam že priložnost, vas mlade, ki to poslušate, vabim tudi na duhovne vaje, ki jih pripravljam mlade za Kristusa. Obljubljam, da bo zelo lepo, kajti res je tako fajn, ko prideš za en vikend nekam, kjer so sami mladi, veseli, ki se družimo in hkrati spoznavamo Boga, kdo to sploh je, kaj ima z nami. In kasneje potem tudi začnemo bolj globlje odkrivati, kdo Bog za nas res je in poljubiti svoj odnos z njim. In je res čudovito, ko si v eni skupnosti s svojimi vrstniki, ki imamo približno vsi enak cilj, podobne vrednote, in je potem tudi dosti lažje živeti krščansko življenje. Vabljeni na naše duhovne vaje. Kaj bi želeli našim gledalcem na koncu? Kar težko. Zdaj razmišljam recimo o svojih starših, preko je Boris odgovarjal, kako je bil pri njem. Namreč moji starši niso bili verni, zato zdaj v tem trenutku ne vem, kaj in kako, čeprav mislim, da se oba približujeta Bogu. Mislim pa, da je to področje v življenju, ki nobenega človeka ne bi smelo pustiti ob strani ali pa hladnega. Namreč vera, Bog, najbolj ključne stvari v življenju, se pravi rojstvo, krst, poroka, smrt, pogreb, so pravzaprav povezane z vero, z nečim, o čemer rabiš in znanje, in poznavanje, in trdno prepričanje. In se mi zdi pomembno, da ne glede na starost, ne glede na stan, ne glede na zmogljivosti ali izobrazbo ali karkoli, da
je potrebno, da vsak človek najde nekje svojo pot ali svojo priložnost. Bi povabila vsakega, da se odzove kakršnemu koli klicu, da ne zapira možnosti Bogu, ker res toliko se mi zdi stoji in trka in vabi. In seveda, če je to naša skupnost, če kdo to gleda, zagotovo ni naključje, da nas gleda. Se lahko odzove da pride na katerikoli seminar, za starejše, za mlajše, za konce ali brez tega, tako da je dobrodošel. Hkrati pa seveda to, kar je Kristina za družino povedala, zelo drži. Jaz bi še na koncu dodal, preden predam gospodu Borisu besedo, da še dodaja po poti, sicer ljudje govorijo, da so ateisti, da nimajo vere in tako naprej, ampak jaz mislim, da gre za to, da niso še spoznali Božje ljubezni in če jih tako gledam v njih, bodo tudi lažje spoznali vero, lažje bodo spoznali molitve in tako naprej. Pa še vam dam besedo na koncu, ker smo tudi z vami začeli. Se kar na to navezu drži, da Bog je tist, ki da ljubezen. In bi se kle obrnil na može, da pokažejo, da so doma glava družine in da rečejo, žena pred grejo na duhovne vaje, otroke bo vzela s sabo in tudi njim lušni. Najbolj zakaj to pravim? En vikend v življenju darovati Bogu, recimo petka zvečer na nedeljo kosila, je zelo malo, če potem lahko računaš za nagrado večnost pri njemu. Vse ne hočem reči, da zdaj, če ne bo šel na duhovne vaje, do tega ne boš dosegel. Vendar sem prepričan, da boš lažje razumel, kaj v takem primeru lahko pričakuješ. Bolj boš najdel stik, globi stik, jaz govorim, to je svoje izkušnje, morda je to že bolj doživel, ali je pa še bolj naprej v tem, kot sem jaz doživel. Vendar, ko doživiš ti stik z Gospodom, pa enostavno ne možeš ostati hladen. Potem razumeš tudi v tem, kaj Sveto pismo govori. To je tako, kot bi jaz zdaj rekel, ne vem, Sveto pismo je pač knjiga, ki je napisal človek. Jaz pa gledam tako. Sveto pismo je Božja beseda. In vse, kar noter piše, je Božja beseda. Nisem tist, kar mi paše. Noter piše tudi stvari, ki mi ne odgovarjajo in mi v bistvu nabijo probleme v življenju, ker moram s tem živeti ali pa to v svoje življenje prenesti in bom rekel, kakšne svoje pomanjkljivosti za to odstraniti ali pa se boriti z njimi ali pa kakšne grešne navade odpraviti, ker pač v Svetem pismu tako piše. Nisem tisto, kar mi paša, ampak tudi tisto, kar me izgrajuje in mi daje moč pravzaprav, da postanem boljši človek. In možje so tisti, ki so odgovorni. Sej, ko bomo enkrat prišli pred Gospoda, mene Bog ne bo vprašal, kaj je moja žena počela, pa kaj so moji otroci naredili narobe, pa kaj papež narobe naredil, ali pa ne vem kdo. Mene bo vprašal, kaj si pa ti naredil, da ona ne bi narobe naredila, da je papež naredil. To pač iz prakse govorim, ker mi to tolkrat naprej že. Jaz se bom zagovarjal za svoje stvari in je prav, da poskrbim, da po svoji najboljši moči naredim tukaj, ali prvo za svojo družino, ali pa še za tiste, ki so mi zaupani. In zato vam tudi vse može, da tako probajo odreagirati, da naredijo en korak in pridejo na neke duhovne vaje. Če so to naše, bomo zelo veseli in mi obljubim, da ko bi šli domov, da bodo to oni veseli. Jaz se vam iz srca vsem trem zahvaljujem za sodelovanje, da ste sodelovali, da ste predstavili in vam želim obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Hvala. Vas I'm Ansel Galuso from the Philippines. I'm 50 years old. I'm the very happy husband of a very happy wife, Joyce, and a very proud father of 3 sons. This could not have been possible 10 years ago
when I was deeply living out the homosexual lifestyle. For 40 years of my life, I led a very active gay lifestyle. I worked in show business back in the Philippines, back in Manila, and my work afforded me a lot of opportunities to really live out the gay lifestyle. At the time, I did not really realize that it was wrong or that it was sinful. In fact, I embraced it with a passion, mindless of any moral compunction. In fact, believing that it was the way to live life, to pursue happiness, to live a life of pleasure, to work hard, and to play hard. At that time, I would say that I was happy, but it was the kind of happiness that the world can offer. It wasn't really the kind of happiness that I should be pursuing in accordance with my faith. I am a Roman Catholic. I grew up as a Roman Catholic. In fact, when I was a boy, I was a sacristan or an acolyte back in our parish there in the Philippines. But as I grew up, as I went out into the world, I felt the need to embrace the gay lifestyle. I had boyfriends left and right, and on top of that, I had other relationships. I was totally incapable of fidelity to whoever partner I was with at the time. It was a wanton way of living my life until there came a point in my life when I seriously asked myself if I was indeed truly happy, if the life I was living was the kind of existence I really desired. I remember just before I'd go to sleep, I'd gaze at my boyfriend sleeping beside me, and I would look at him, and I would have a lot of questions in my mind about our relationship, about the happiness that I so desperately wanted to have, and whether that was it. The mere fact that I was asking questions was proof that I wasn't happy. And then a series of problems, financial and otherwise, visited me. And that was what pushed me eventually to really seek God. I was at the end of my rope. All of a sudden, I was without a job. My family was nowhere. I was friendless. And my boyfriends were nowhere to be found too. I was all alone. All I had was a mountain of debts. I couldn't go home because I was afraid that my creditors would hound me at home. So I go home in the wee hours of the morning, tired and lost. I would spend hours and hours in the adoration chapel. At first, I would just sit there, doze off, until
little time came when I learned to cry to God. So I was just there, just crying and crying, not knowing what to do with my life. Then, perhaps a month later, of daily going to the Adoration Chapel, I somehow learned to talk with God. And it occurred to me that I had to live my life not according to me, but according to Him who created me. I read a book in which destiny was defined. In that book, destiny was defined as D plus B equals B. The first B referring to desire, the second B referring to design, which means desire plus design equals destiny. The desire refers to my dreams, to my ambitions, to what I wanted myself to be, to what I want my life to become. Design refers to God's plan. And I learned that for me to reach my destiny, I had to make my desires be in accordance with the design, which is God's plan. I learned to pray, especially because I joined the Couples for Christ Foundation for Family and Life community, where I truly felt God's presence, God's embrace. It was in this community that I learned how to walk with God, and it is in this community that I learned the principles of faith and genuine repentance. Soon, changes happened in me and in my life. Daily, I struggled against the homosexual lifestyle, and as I struggled, I felt God giving me the strength not only to persevere, but to triumph and be victorious in His name. Soon, because my desire to change was according to God's plan for me, I began to receive a series of very powerful affirmations, the most powerful of which was the growth of a desire in me to find a woman to love, a woman who would be my wife. God's faithfulness became so manifest that I got myself to know Joyce, who eventually became my wife. I learned to love her the way a man should love a woman. And after a period of courtship, after some reluctance on her part, especially in the beginning, Joyce eventually also embraced the truth that God has made the both of us for each other. Today, we have 2 sons of our own.
My heart cannot possibly contain the kind of joy that God has bestowed upon me in my life with my family. Words are inadequate to fully express the fullness of the joy that I am living out today. My first son, I adopted when he was barely 2 months old. He is now 18 going 19. I adopted him when I was deep into the homosexual lifestyle. I had a boyfriend then. He was my adopted son's father, and I was his mother. I thought there was nothing wrong with that. I thought at that time that my love for my adopted son and the love that I shared with my boyfriend were enough to make a family, to nurture my adopted child. Only later, when I became the biological father of 2 sons, that I realized how so wrong I was then. My 2 sons are aged 7 and 4 right now. And my active participation in their growth and development as their father has affirmed to me that indeed a father has a powerful role to play in the child's life, and so does the mother. There are things that only a father can do, which a mother cannot. And there are things that only a mother can do, that a father cannot. Especially in the area of modeling for the child. A mother cannot possibly teach a son how to become a man. And a father cannot possibly model for a daughter how to be a woman. I also learned quite significantly that the dynamics of a family where there is a mother and a father, both of whom are actively and responsibly portraying their joint but distinctly separate roles, are crucial in the development of a healthy child, healthy both not just in body but also in mind and spirit. As I look at my 3 children today, I rejoice in God's love for making all this possible. Had I pursued the gay lifestyle and continued to be the mother to my son, with my male partner as the father, we couldn't have possibly given to the child the kind of nurturing, the kind of nourishing that he needs to be complete in his life.
I've always said, I have to be a man in order for my children to proceed with their own lives complete and full. Were I still a homosexual today, I would not have been able to give the kind of responsible parenthood that I am able to give to my children today. It is very difficult to illustrate and prove just how important the role of a father and a mother is in the life of their children. All I can say, based on my own experience, is that a lot of the problems hobbling the world today is basically because of the breakdown in the family, the redefinition of the family. I firmly believe that I had to pursue my life not in accordance to what I Gledalci, pa lepo pozdravljam iz Ljubljane z tistim starim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija.